thina siyalapha sihamba nalo ijeke le triangle sincampula le bhatla ndanivuleka ndawo umnyango ukhiwa sangena yachacha 3 yamamebook ilapho khona la isent ila isigela vele sengisiyeka khona msini ngoba manje awubona indaba mina ngomunye umuntu msini yazi uthi udlalisela amachita mfethu endetangeni sona so kanti ukhuluma neintsara labantu bangiphinga basedeli alarm ithi 3 ekseni mina ngiyavuka bona baceda ukulala ngo1 ngithola ngiyavuka ngo3 ekseni ngibashaya house toilet labantu ngithola ngisho ngihlala nabo erumini bashaya house toilet labantu ngicala ngeXbox ngithatha yonke shuthi uzola kenzekalani uzola umama wakhe marketing director yeNike la yini indawo le eAchapiri la eMidrand ngithola umntwana into yakhe iNike vele sazi ukuthi ushaya iNike ifinyela libuzwa kuyo wamashito umbhede ngicala ukubona amashito umbhede ama travel bag la ama airport ngithathe la mo bag kwakho ama traveling ama airport anga laba sobise uthi ambulala vele Thingizama speculating so mafashion now. Leyo bengifuna we leave no stone unturned. This guy Yeah, welcome back to yet another episode of Realigned 925. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. You guys, today I'm back again to Ayanda, Andile. avele mina ungise ngoayanda manje andile futhi Sure. Andile sike sambamba before ku podcast ngoba ukuthi siba nenkinga ye-audio samvala via zanka sika inkinga wathi amachita ngakhona ukuthi siphushe into because naye kunezinto afuna ukuyishare ne-youth yasemzansi ngithola so Andile guys except konke kahle njalo yeah ngibonga kakhulu mfethu ukuthi sitheme sikubekela namachita zanka usukulise yabona ngoba ukuthi hayi ngishumi right hayi nithandi wami yeah so ngicela ukuthi Andile tshela abantu ukuthi ubani ukhulelephi and up until ifike entweni ezilidela to uqale ukuthuna i-crime or uqale ukuthuna ama-drugs because obviously nothuna ama-drugs azolidela into crime yeah so ngicela nje ukuthi sibeke ukuthi ubani kanjalo nje alright sure mina bhuti wami igama u-Andile ne then ngikhula la imbali enhle vele born and bred la imbali enhle yabona so ngikhula la imbali enhle ngiphuma family of 3 yabona shuthi kambani ngabo my sister abayichiwa abakhruwati yimi last born ngishwala then ngikhuliswa i single parent yabona so mina ngeke ngithi ngiblame ini upbringing yami ukuthi i results ukuthi ngibe so yabona ya vele ngikhuliswa umuntu bekawe umeme bekashaphe ka providers zama ukuthi naye tabalaze la khona utabalaza khona azange ngiswele next kahle ngasho njalo ukukhula kwami yabona just nje ukuthanda izinto no move on ne wrong crowd agcine sengena into ezi wrong yabona yeah into kahle yaqala nini shuthi boma grade 8 ishuthi yenzakalani lindaba zama auto license kwabona ngicala ama auto license already lithini ngifeli grade 8 ngifunda la khona sinye isigele around la bathi King Ross ethi Silk Groove yabona shuthi ngifeli grade 8 nangimfela already decide no libona ngokuthini nani libona during the course of lo nyaka ukuthi awuntwana manje ma weekend akalali matshwala yabona nini ngakhohlwa izoli la eshetini ugezi shetini ba green yajamba elintwana sebhema namagada yangishona achina decide no kufela kwamachino tsana ukuthi ngimbuyisele leklegela sala no athi ngimshifte kule environment yabona ngene ema boarding school ngishona ngeke kwesinye isigela bathi Assemblies of God ingarabo mama yachona mama friend ahengiside yabona fiyenteleze ngalasho ukuthi mangala kenzekalani ngamula ipoling nakuyipoling street yangithola la street vele mina ngomuntu uthi saninduku vele ngiyayisaba njalo ngithola noma yabafaka so ngibona ukuthi no abantu abachief you can't beat them join them yabona angithi no tinyekele lo nyana ubutsotsi nyana ubugibe ngihlale vele ngibe grand but ngithini ngithola ichance ukuthi khona ngiawujamba TV u Simon eseprotea ithola amaphepha wesinye isigela ese frena heng phakathi lapha kusemeya chone lama outskirts amatown wasevale yeah so ngithathela amaphepha ngokuthini lesigela nangithi ngiyasicompare nayi sifana nabo Highfield Park yabona isigela nyana suthi
high school around that area ngisho apply ngapha uthola ukuthi angisho lapho ukhumbula ngithini bese ngifocus encwadini ngoba ngiyabona ngathi ngifocus ezinye vele bangifaka induku so ngiphase grade lo grade 8 kanti ngapha le form engayifaka ngala bang accept ngitsheli already ngiconvince nabasendlini no mfethu ngifuna ukushifta la ngibachutha ngithini isyllabus sala slow ngisho ukuthi private school yazi ama private anokuzenzela kwawo yabona ngishifte ngefrenacheni ngifike efrenacheni ngilasuka khona indaba futhi la kahle cala konke lobutsotsi lo nama drugs konke ngisho ngokuthi lapha vice versa ngale bekuyi 90% ama borders 10% ama day school ngapha kulesi sengicela ungena kuso lesi ngitransferele kuso it's vice versa it's 90% day scholars 10% boarding school yabona so manje yini access yokuthi uphume iningi ngisho and access yokuthi uhlangane nalezi sikasi bomasibuki sharpville ngisho yabona emamfithu lapha notapeka kahle ngasho ukuthi amayidalela ngisho ngibe corrupt vena ngima corrupt ishuthi lapho uma 2008 9 sengifunda wani achu grade 9 icala kanjani lokuba corrupt ubani okufakayo ufakwa amashita ntanga mina shuthi nangifika lapha ngithola u grade 9 wara amashita kuphela segregation girls only boys only then from grade 10 up until grade 12 khani inhlangana nabo share so lo grade 9 vele uyazi nohlangane namashita nini ufanele usejele kumele mfethu ufuna ukuphombisana utubani uhleva ngisho so khona ezinye bengisifeatureile bathi uKamu uChabang nenye bathi uAndile uMabitso ngisho amashita bengivana vele since engazwana nawo so khona le uChabang uye wasitshela ngale nyawo wathi uzoza nayo kuyini like bomafante iskele ngisho so nakeza nayo nathi zange sifuna ukuthi manje sizibone ngathi manje simabhara ama lento nami ngiyayikena lento kaSlam ngisho sinkazi la le ngisho indodana sinkazi the first experience enhlanzi ngihlanzi shithi manje emfethu ngasho njani first experience bengekho grand azange ngincanye manje ngiphatha siyer chu mara yini amashita ngokuthi manje nawe mfethu ufuna ukuphakamisa ama-ouchini bona ama-ouchi bangintroduce kulento wantu mona umakasi sabayitshontsha ngisho mina ngihlala ebhodini so bona bahlezi bazasebenza nayo on a daily and manje nami ngiyafosta kuthini lesi singangibona ngibhare ngisho esimanje isikhathi sihamba siyacala ujwayela ngisahlanzi nangibhemini yangena liliya nangena shithi mina ngisho kuhamba sigas lami le December ngibuyelela igas nangifika ngisengishaya ama withdrawals zinto yezwa mina kusala ligi ndoda zikhambani ngisho shithi sengenile liliya nasengenile ngenzeni ngibeki oledi yabazi bomama basashe ngekwesintu ngiyise ngithola amakhamba nyane esintwini ngiphalaze mawubeki oledi ubeka uthi endoda ngibeka isandoda khona into mfeshi engene kuwe nemagogo yangihlula moya angibuza yini mntwana itema ngisabe nami kumbeka khona gcine ngimtshete endoda wayibiza inyawo lento hayi bethina bengakawaziyo ezinye bebabiza ichai white ichai chai ejini chai shitabuza my sister baza abantu basema officeini bayigugule lento endoda babuye nale gama le heroin ngicala ulizwa le gama heroin ngithona ya mina bengiyazi ukuthi ichai white yabona ebemtshela umsendele namaphepha phela abantu basendlini ubuntu wabona umem umnika research ngalento eyachuke ndodana ka research ngalilo yena angiso so ayenzeni already ashela iskela senzeni sisizama iplan sisenzani sinikise rehab mara kanjani njengama day school ezinto asiphume eskela sisanka khona yabona imasanka sanka sifika lapha isanka basinika lento bathi methadone ikhipha la withdrawals so siphuza le methadone every day mara yini uyasimachita siyayitshontsha ngisho asiyaya lapha isanka mara siyana secret ngenyuko swinile amadayisini ngoba sesidlala namadayisi ubona kahle to 20 rand boyikhera sencane phela ibag 30 rand ngalesi sikhathi ngisho so uma imfisha ngeke 20 rand hlezi inkazada nonke ngithola so uma kumele usihlanganise ngokwenye indlela amajita sesathengisa isigela umunye sinemani into enjalo yabona thungenzeni lento esirehab ingachishi nengachishi lento esirehab
esikela gcine basijampa ngokuthi labo ma-September basi-test efuni bathola i-phone call le esanka ukuthi labantu abasathindi ngitsho labanga-athindi nangapha lapha they used to test bakasitesta ngama-daily ngama-weekly every Friday thina siyazi bazositesta ngitsho so manje since agcine ngokutesta kayi-2 kayi-3 ngitsho so already gcine thina nontwana ayasimise mani isigela sithole i-rehab vele straight uthi full time ila ngePitori first time experience i-rehab ezini ukuthi awuphumi vele uhlala la so before Sarah ufuna sicedele lesi via magogo gcina eshanga isintu direct wenzakalani la ngesintu ushito ngitholela ntanga imbiza mani okay imbiza ngayiphuza ngitholela namakhamba ukuthi ngingabilisa ngiphalasa okay so nangiphalasa lento mngani bengekho strong ngaleyo ndlela leyo ngokuthi bengasho umuntu ubhema kakhulu ngaleso sikhathi yabona and bekuseseyini ile khathi sakudala manje lento beyingathini besese strong ngoba besikhona ukuthenga ibheke leyo sibheme C4 C5 isdonor ngitsho njengamanje isikhathi sama angeke ulibheme ibheke eli1 ne5 ngitsho so beyipotent and manje beyenzakalani nami bengakangeni kangako so lamakhamba wanginceda ngokuthi after 3-4 days ngasebenzisa so ngabasha then back to ePitori masuye rehab vele le shit nangifika lapha ePitori mngani wami bangifake i-rehab yakhona i-Castle Care yabona vele iliza kuma medical aid ibhadala i-medical angisho ngiseseyimuntu ongena isikolo so i-medical ngisese under umagogo spanel i-government umem shit nangifika lapha mjoint yenzekaleni mina into engizosho ku-youth abanye i-rehab ungazimiselanga ngoba instead ukuthi kuncede iyakungosha ngoba kuthini uhlangana nabantu lapha nabo sabane experience kudlula wena uhlangana nabantu abasha from amanye kwezinye amakasi nendawo yangithola so lapha kwenzekalani nomuntu ongasazi into ozoyenzeka shithi kahle uyini uhlangane nawo umuntu onga-influence ukuthi akunika amaplan ukuthi ukhona ukuthi wenzeni uhlanganise lento okubhema ngithola ngokuthi lapho ngahlangana nezasePitori vele uyazi inyawo phezibuzwa kubo ngithola so labantu labo mpela nami ngisumuntu vele ngila ngizitshela nani manje ngiyenzile olile yabona so imali bangifaka yonke indlela yokuthi manje ngizirobhe kuma drug test labantu batsheta hayi drug test nofuna ukuyibaleka kuyenza so ngithola manje ufuna ukuthi nonganayo inyawuphe manje uthenga i-cough mixture yabona i-cough mixture ibenelini net ufuna ebhale with codeine nayibhale with codeine yenza lento uyivulayo uyithela i-cocaine uyithela yonke shayelini mara no shayelini wenzani didn't for umuntu enyawuphe nakayiphuze yonke iyenzani iya substitute yakhona ukuyivala le withdrawal ile codeine same ingredient etholakala la ngithola so ungafunda izinto ezinjalo bengazazi izinto ezinjalo ukuthi kumele bakuteste khona ukuyibypassa benenza ukuyibypassa njalo bayibypassa ngani labantu bayibypassa ngecharcoal kunama method nyana mina engaziyo ayi2 charcoal uthenga le charcoal uphuza yona day before charcoal ukubaza or khona le specifically lithengiswayo khona le specifically lithengiswayo chemist ngithola dilute namanzi yayizwayo lokho uyayiphuza lento ini ayi clean system ngasho njani dilute ukuthi waye sigcwele le charcoal se replace lento noma uchama phuma lile then enye indlela bona bangikhombisa ngayo yini yabona ini babizana i-magazine magazine lethengiswa kade umuntu shop le people le people ishisho yenzani uyifaka phakathi kwesigubhu sethulisi uthatha isstick semeshisi faka nje kancane uyakhuhluza it-turns people then uyabheka lapha ukuthi wonke lamahlwaya ayadissolve uyayiphuza la nthulisa yonke noyiphuza then lokuphuza amanzi constantly like day before uzo test noma ngathini bakutshela ekseni wena uma ezise into yenza kuma 2 hours lokudelay uthini awunamchamo lokuphuza lento leyo ishaya ekseni ngengayizama lento yashaya ekseni after 2 hours then bangitesta wathola yiko so vele ke ngayi ukuthi ngikhuluma ngento engazi ngizwe ngabo ngingayi experiment angayisho ukuthi yasipana yabona so
kahle ngizama ukuthini lapha yibo bangicorrupta ngoba lapha le rehab ithi 28 days after 28 days uphuma wami mngani shithi ngaphuma si new check of very check of the treat la lento yabona sengazi zonke vela lezi zinto ezintsha ngifuna ukwenza so kumele yenze so ngisho nobutsotsi mina bengabazi ngisho mina phela bengisesisigela yabo manje into yasePitori zintshela ngabuma house breaking ama-trailer door aphulwa ngamajeke ngisho yabona manje soba exposed intweni ezinjalo ngisho and for intwana encane umuntu uchoziselanga ngalento kuyeka kumi yini just gold ama-ideas lawa ngisho so basically mina ngasho ukuthini lento le instead ukuthi incede yangenza wese shit yangisho mzulu yabona so phuma kwami vele ngiphuma yonke lento abangitshela yona ngayenza mzini yangisho shithi nami sengicala vele sengiyaganga emaklasini la seshama brake computer science sashaya brake ngisho shithi computer science akenzekalani ba-announce like boma assembly ukuthi khona enye company yamandiya badonate 22 yama-laptop lama-macbook aceda ukufika yabona asithini laba bayalahla nemali la classroom alinali icamera likakafakwa ngisho thina senzani nabaphuma esigele abawakhiya ama-class mara bayenzani bonke sebangapha kule section yeground thina siyalapha sihamba nalo ijeke le-triangle sincampula lebhatla nanivuleka umnyango ukhiwa siyangena sachacha 3 yama-macbook ilapho khona la isent ila isigela vele sengisiyeka khona msini ngoba manje awubona indaba manje mina ngomunye umuntu msini yazi uthi udlalisela amachita mfethu yende tangenze sona so kanti ukhuluma neintsara labantu bangipimpe ngisho nabangipimpa inhlanhla Monday Tuesday yakhona sinangene esigela mara shaya uniform sigibela itrain igayilo sijuze sifike ku-AK sithengisa la laptop nangibuya ntambama batende amaphoyisa bakufuna le Frighten Center bashisigela nenzini enchacha mo-macbook 1+1 amani umuntu engibatshelile yila mashita la ngisho abona bayigapha ama-outs nayigapha ngithini mina mfetishele ngisesemncane ngina-19 bear in mind ngisho seku-grade 11 ngisijinda isigela ngithi ayisek mina ngibuyele embali enhle and lapho yini sengicuziwe boarding sengihlala ezidays khona ngisho ngingena ngiyaphuma ngichashile la efrenarhe ngihlala nalezi oleli liyacava ngokuthini yile ndaba zale nkantinga ngisho le nkantinga abangibamba ngala hostela nabakubamba vele uyaphuma ngisho so kuyenzekalani kuyenzekalani nabangigcuza nabangithola nama-laptop kuyenzani ama-laptop ngithini no yabona sasenangathi ngesigela bazongibopha esigela so ngenza i-decision no laba ngizoyenzani ngizopay revenge yabona nangipay revenge ishithi ngihlala nentwana ezi-3 lapha umushe nenye bachuzona kanti but enhle kuneflu nje amisha so ngenzeni amashita laba ngibona ukuthi impimpo yibo laba ngihlala nabo eroomini ngithola ngoba yini abantu vele ngingabatshela besides amashita esayidala le abona ama-ouch wami abothabanga labo kamu ngithola so kuyenzekaleni laba ngithini abantwana intwana zabo cheeseball kahle umusho ubuya emitrend uzola ubuya eFoslo enye boya eSasolburg ngithola shithi bane-Xbox lapha eroomini babulala Xbox 360 ngalesi sikhathi ngithola shithi babulalwa yibusuku bonke nababulalwa yibusuku balala ngabo-1 ekuseni ngibasedele i-alarm ithi ngo-3 ekuseni mina ngiyavuka bona baceda ukulala ngo-1 ngithola nangivuka ngo-3 ekuseni ngibashaya house toilet labantu ngithola ngisho ngihlala nabo eroomini bashaya house toilet labantu ngicala nge-Xbox ngithatha yonke shuthi uzola kenzekalani uzola umamakhe marketing director ye-Nike la yini indawo le eAchapiri la eMidrand ngishona untwana yonke into yakhe yi-Nike vele sazi ukuthi ushaya i-Nike ifinyela libuzwa kuye kwamashiti ombhede bengicala ukubona amashiti ombhede ama-travel bag la ama-airport ngithathe la ama-bag kwakho ama-traveling la ama-airport angahle sohle yonke into ngishona umushe nawo cheeseboy abomrap ushaya ama-Jordan ushaya ama-Timberland thathe konke lapha eroomini leya sisasolbek ngikhohliwe nje igama layo chaba asuthabanga ngani
ngikhohliwe nje awusakhona indaba entakudala lemzini yabona yena ngimcova ifoni yakhona beku-HTC Diamond yakhombula amafoni sabi HTC ngisho engibahlabe konke labantu abalele mfethu abantu balele mayo ngo1 phela u3 ngishona ngiphume kanje ngibambele eback nangiphuma ngihlangana nani phela lapha sihlala as a commune hlangana nenye esihlala naye eShangane lapha engivala la eminyango yabona engimayizise ngibheke endoda ngithi eksedola hayi ngidedele ngidlule good shot ngisho maybe izongijumpisela yabo evele nangiphuma ngibullet sengigijimisana mina ngifika kuni ngigijimisa ukuthi ngiphume ngo3 plus minus 45 minutes ngenyawo sengifikile train station ekucala eJozi iphuma ngo4 vele sifare ngigibele itrain na le ntwana yazovuka kuma 5:30 iyenzakalani nasivuka intwana zangibamba efonini ifoni ngiyayibona yahlaya and uma iyenzakalani benginokufonela ngefoni yabo ngifonela uLidi hawu papa sekufona babona ngibambe papa sekubhebhe angithini la training ngikhipha le sim card ngesihlafunye ngithini awu manje sengiphethile umcondo vele ovandana fok ngisabuyeli la ngisho akuyiwena ngiphethile idula singakanani and manje sengazi neJozi maJozi buma Hill Pro ngifike Hill Pro sense ngifika vele nitape ngiphethile yonke le dulas ngifika ngibona ukuthi no nangayalila mahoba azongibhayizisa ngicala iShoprite ngibharakele eback Shoprite ubanika direct monginika iparcel shaka ngene Shoprite ngidlule la ngase Joburg Park ngitabula lapha eJoburg shopping sense ushuthi noma ngiphetheni HTC Diamond ngiphetheni ne Timberland baphethe Timberland eli blue ne Timberland eli brown ngithola lokho kunye ngishile ngishophe ngifika la ngoba yamazi lo Bishop umunye Nigeria nabe nginokulibona nalisithengisela ishaya Timberland and untwana ushama exclusive yilawa shanga lama print lawa yangishola yabona ntama khankeda ngishola ngifike lapha indoda alihlanye kangaki nayisha limbuzi imalini shete indoda angalelo cala ngifuna ngakho ngifuna 100 bag ngaleli shu ngifuna nara 100 bag mara la ngifuna 100 yamarok ngishola the next my friend ubona la ile ngiphuma shithi bayiphonsa le flatini iza ngebhola so sibhaliwe ukuthi 100 rock 100 nyawuphi kunephepha nyane emncane yila likhona ukuthi leli la kabani thasheli yena ngitsheke indoda my friend uyazi must la shuthi eHillbrow every 2 minutes ngidlula mahada ngisho bayazi vele lapha yini indawo yama drugs ngithi umntwana ngitsheke indoda advice mina vana pe restaurant if you chenge inamazimba nekholinyana gawulela amazimba yana half la phakathi kule cafe thathela amazimba ufake la ngaphakathi ngisho then uvale ufake la uvale avile ngithatha advice yakhe ngene kana ngithenge ikholi thenge namalisi nyana lapho ngifake la phakathi ngiphume ngisho athi ungabheki nasemuva amavisho yazi lentwana nakuvala irobot bheke emuva zakuvala ukuvala le robot livaliwe sikubambile nalivula sicediwe ngawo ngithola awuna vele notope yange inhlanhla ngiphume ngifike ngithola itaxi yembali enhlashe sengiphethene imali manje lezi zinto ushiyara lapha eShoprite zipayi ngizicollectile ngisho manje ngenzale ngithathile lamasholi ngingachingisi nangachingisa le HTC yenzani yiye nginike imali lamasholi nayithi aphuma ngama drugs le HTC ngikhipha ngamali nga 2.5 unginika 2.5 ngifake emakawusini ngifake i5 ngibamba la ngakumi ngithola la ama laptop ama Xbox azango ama Xbox asesela Shoprite ngifike lapha eShoprite ngiyenzeni ngibanikele inamba yabo nangibanika le number bangicacisa ibhedam MTN rank buya ngayini sengibuya ngayini nangifika ngayi same time leza ngayibe esingangazi ngibhema nangifika same time sengosinemani namba yachela msibili ezangibuza ndaleze ngikhula nazo abosport washitenda utantu nakhamba nto asikwazi ungabhemi sobuya ku AK usitshela awu shuthi emfethi asizamanga lenhle kambeni kasilelo buya kwelo shithi corruptile msiyo yabona so kuyenzakala naye ufishare enye awushamba upila nenye bathi umshefani igama lakhe lamareho siyabo C3 upila simfisherelani upila uye vele Olma Kruger vele dala bhema uyozusifakela uline ukuthini ngoba sama ukuthengisa lo
umshefane yini umngani wami and umuntu besinokukhuluma nje ngama drugs so kulabangani bami abaningi nguye umuntu engathi ngimdonsele esayidini senze lezi zinto zisho ngisho so kwenzekalani uyazi nasicala phela sicala sisebangani eventually igcineni sekuyenzani yaxatshwana bathi wena uspin yangisho angisho umthwalo so uyayehla from 100 back sekuyayehla from 100 back ngase sibuyela ku2 from le 100 back lesayithenga kusecaleni shuthi kambe isikhathi nasekambe isikhathi amashita nabo sabane down kuyenzakalani sineimani ngapha sibhema nathi edayile ngemthwalweni ngitshona iyayehla shuthi sayijuzi first time nasiyegoli gaya mina second time nasiya instead uthi company ikhule iloku iyayehla yayibona siyabhema msini ntawo ngitshona nasibhema shuthi iloku iyayehla egcineni mase kuphuma nalenkulumo eziba ngisho si3 nasi3 vele khona the odd one out sinikhona usukhuluma omunye blind amanuntwana kahlanganisi ngithola inini gcine sesixabana si3 sonke ungahlanganisa ubani ile yami umshefani ngoba yintwala asho upile une experience nalento and engapupila umuntu uthini une van 1400 yabona transport elula ngithola so untwana vele uyobhayisiseka simgabhe nami mfethu sigcine sesibhema ngegoli mina ngibatshela dangeke soyele 20 back egoli imali ngibheme yonke vele ngibatshela ngosiyimi engayivusa lento yangithola sekhombene imali sekhombene ukhumbula idown selingaka phela sibuye emthwalweni ngithola bhema ama OD lento tabesibhema ama OD kuphela mfethu enema yini sekumele kubuyele uthini ihlanganisa boy nangifika la imbali enhle kambani eza surround lami 4 ihlanganisa ngani isibhema shoplifting ngisho angithola mama out wami shop shama shop itotot ngize ngithini sengiba umuntu ukuthi shop ngokusuka la ngithi Witbank neshop ngokusuka la ngithi Springs sesayihambela ngokuthi sekhunda sesashisa yabona sabasijampile idole ezibhayo yabona so kwenzakalani endoda khamba kwesikhathi ngemhlanhla ioledi nalo libhekile lento ukuthi untwana uloku lezinto azenza nama ngimphathi kahle ngasendlini akusesemnandi yabona oledi thini nontwana asizame ngenye indlela buyele rehab ngithola shithi nangibuyela sengibuyela kwesigaba manje wesithuwe rehab ngithola asengela kweShure rehab ila ngifocus khona ngizitshelana mntwana yazi kanjani ukuzame ngenye indlela yabona phela nasengibuyela sekuyihambeni sengibonile mana ama repercussions ukuthi ubhemo mana akukho grand ngaleyo ndlela yabona nangibuyela shishi yenzekalani ngibuyela ku same rehab in mind ngithola le yasePitori and manje yini i-medical ivumela ukuthi rehab by2 iyazi ukuthi uzorelapse yabona belungu basilem njani ngisho shithi medical ivumela ukuthi only 2 times you can go to rehab yabona and manje yini lapho sengibo 23 after 25 angisakhona ukuqualify ku medical aid yabona so manje sesigijimisa ukuthi nasisikhathi singashiya yabona angiye rehab nangibuya already licabanga fast angisho ngapha bese lihamba nalama meeting kuthi abantu abakani into ebabuyisela kakhulu emadrugsini elento ukuthi abangayenzi next ngokuthi sabashwayele lempilo le lokubhema phela everything mosha 13 hours 14 hours ngiyaspina or ngiyankawuza ngisho mara ngise processing ukuthi ngihlanganise umkawuzo mayele 14 hours every day free time ngisho yangikhawasha le and nangapha so adaptive vele sojwayele so ujwayela ngisho so already thini manje untwana no ngoba yini ungitshela ngigela yamtshela igela mina zime ndoda isikole ukuthi sayugcoki ibrooklyn school angitshela athi uma ufuna ukuyenza ngifuna ukusebenza athi ndoda wena usebenze ngoba manje ufuna abo matric la yakufuneka abo matric la isasole mos yakhona ukuba achize nona matric achini ndoda shithi yenzekala nathini already lami umuntu ukuthi la ngimamela nje yabona umuntu open minded ngisho lithi intwana vela nezinto wena enginike information ukuthi singayenza phela ngiye la town ngifika la town esekhunda kunezikolo zabo ma achizeni yabona ngiye kwesinye bathi floor la eMusi Lounge fan opposite neMusi Lounge training center ngithola ama particulars wakhona inyuke engaka nengaka ngikayo umagogo umtsheke ngifuna ukuya la already nalo thini ngokuthi umuntu uthi desperate ukuthi ufuna ngiyeke angibhadalele
ngishayele le trade welding nangicela ukushaya lakha ngithande nangithanda ngiexcel la nangi-excela shoot le company ini i-training center iphinde ibe i-company ngiphase grand bangifake bangithathe zi-welder ngithola ngibasheshele from 2014 up until 2019 5 years mara kenzakalani akusinto constant into ukuthi nini ngiyangena ngiyaphuma yabona nini bengilise khunda nini la emo-power station bo-Duva ngaspana iDuva ngaspana naseKhusile naseMedupi yiwo-ke nakuthi ngiphumile yisisipani sangaphandle kuyisipani isikhathi eside so nami manukhina sengicala ukuchesha wangisho manje sengiyaphuma kuleyo mpilo asengiphuma kuleyo mpilo kahle ngasho njani nami manje la ingqondweni yami sekuba umuntu ujamani ake ngikhohlwe ngalento angishona mara maye kwenzekalani kuba nalento asengiphuze kakhulu ngivele ngicompare la maplagi yabona ngibona ukuthi manje lobutshwala sebeyangiyanyisa angishona athi manike ngithi ba angishona ukuthi maye bese ngena enenye into bathi i-rock maye yenza ya nophuze kakhulu yakuyehlisa ubaso angishona sengibulala ama-rock and i-rock yini is an expensive drug ngishona and manje yini into ukuthi ugijimisa unogwasha kancane washaya ufuna ukushaya elinye ufuna ukushaya angishona but it's some more njalo